الرحیم ادخوازم دیسا لسر بیواجوها چاره سر کرنا پرسکرکا کرد روجاوا مثلا شر و تبلهویا سوریه و مثلا درزیا سبک ولی خوابه ده گلی بشتره گلی کرده دوی ام بزانه بکو کسی گل سر ناوی کرده قصه ده که بیواجوی بره و دوی پارتو ریخستین کرده ای سیویل و سیاسی دوی ام بیا باش بزانه به قدر 5 میلیون کردی نه که به قربان قدر 600,000 درزی پرسکریکا کرده و درزیا جسدی صد جهف جهینه پرسکریکا کرده پرسکریکا ملت کیه زمان متونه ناسنامه متونه به ستاتویا متونه هر تشتی متونه جبروی کرد به شر ملت بونه دکه شر برخوادان ملت بونه دکه خوابه ده قبول کرنه به عراق به ترکیه ل سوریه هر سال ایرانه جبروی پرسکریکا درزیا پرسکریکا مذهبیه پرسکریکا کا شخصیه ام به منفعت شخصی و هر وسا فانتازی وانه مذهبیه جبروی نیوی درزیا اسرائیل نیوی وان لبنان نیوی وان سوریه بله ظلم لکی هات کرنه دوی لدیجی ظلم بسکنه پیواجو چاره سریه پیواجو پرسکریکا کرد یا چند سال اول ام به سال 2009 ده واندا دست پیکر او جی دیسا کر به قربانا چه کر به قربانا ام به فانتازی کمالیستان کو دمرتاش درکت سه جرا گو سنی başkan yaptırmayacağız em ne pırsa kurd bu ne mesela kurd bu ne mücara kurd bu ne dexwaz ki kurda bu sahibu kemalista ne dexwaz Erdoğan be ve serokomar o rabısa xo ev gotuna be Selahattin Demirtaş da gotini o ve ne salji Selahattin Demirtaş bawaki siyasi hafz zindana da zulm zordari ile tekrarni hatta ve reji avukat evi jibo çares jibo serbest berdanawi به سریل محکمه خست جبر بریارا یاسا بریارا قانونا به محکمه اروپا جالان سربست برده دی ساجی رد کرد سربست بر ندا şey Demirtaş serbest verdi ber neda daxwaza avukata rد کرد جبر ویا پرسکریکا کرداو ام درزیا گره نکن یک او کسی کو پرسکریکا ام بویجی قدر 5 میلیون کردی آنجی روجاوا به 600,000 درزی و گری دادن او خراوی و هری خراوی هری مزن نرنده هری مزن به ملت کرد را دکه هر وسا دجمنی و دجاتا ملت کرد یا بزانه بون یا نزانه بون دکه گوا مسئله مجار مسئله ظلمی به قتلامی به بالا خوابه دی را کمالیست Aleviyin Kemalist, Aleviyin be Ali, o Kurdin Sosyalist o Komünist, eviko bir talebin Yalçın Küçük'ün de mesela zulme de gabasa zulme de ki halan alxada da vay la Alevi Suriye katliamı derbaz bu nizam Durziye katliamı derbaz kır nizam vahşet u hofti hovitu vahşet hep jidal yavayı peşi şerri duhab aşira bedevi Durziye navada derket gava hataşe çuve deri xwaz be her ve deri anji em be orduya Suriye çuve ev bike hene grubu Suriye zulmle durziya kirin beje gava İsrail ve orduya Suriye paş ve kışya ija durziya vahşeti ku katliama ka mezin ali hasere em be Arabi bedevi aşire bedevi kez bahsa viyanak yani em Kürt ne tarafı ve şerri hanena ben şerri Arabi قسمه کی کردین عربین سنیه عربی مسلمانن قسمه کی درزیه ام بویج مذهب وان جهیرن دوی ام واحدن جبر ویا پرسکریکا کرد ج پرسکریکا عشیره ج پرسکریکا درزیه ج پرسکریکا علویه پرمستره او کسی کو بحثا قتلامت که ظلمت که زورداری که تنی تشتکی هی اف 2 سال لسوری لروجاوا شر و جنگی که مزن هی هر روز 100 انسان ته گشتنی 2 میلیون انسان برچی 2 میلیون بیجی بیواره تاسک آونا کوناوی اف کسی خودی مافی مروفا باسا قتلامه دکه باسا کمکوژی دکه باسا وحشتی دکه روزی که یک کلمه کی جواد چه نبود و روزی که کلمه کی نگود و روزی که نگو یا اسرائیل ظلمه دکه و نگو یا فلسطین زنو زارتی کشتن 20,000 زارواتی کشتنی و روزی نگو اف تشتا کو کردن کمونیست
ام بی علویین بی علی علویین کمالیست امینه حسنی محلی ودکه هفدو ودکه وتین با هفدو کارمانجا و دویک چیه تنی هندجاتی و دشمنیا اسلام مسلمان دکه medya hani medya kurda da deveje orta çağ karanlığı yani İslami bahse İslamiyet ki orta çağ karanlığı yani despeka İslami ciki embevi vek reşayı vek embevi karanlık nişandadı dijjati u düşmene İslamiyet ki medya kurda da eper derdi kevpeş bi taybeti de medya apojiya da anje kesi ku embevi diaspora Avrupa disekin karanlık yani reşayı de mecliye vedeydi şey vedey mecliye web kufuk embevision mecliye ve jengar fikra ve kevnar fikra web kufuk ne İslam kevnar kufruk embevi az çuqa az baqasi az çuqaj gune hazzik bazaqaj Ahmed Şarij hazzikim tücari embe pevajua şerri Suriye'de 2011 verda mütücari pişgiriya hezin çekdari İslamist Suriye menekiri jberku alaka vanu İslami kiryari vanu İslami behem nasekin proje Ahmed Şarij çub Şami proje Amerika ve İngilizce proje İsrail'e belki abi Türkiye ji duxwaze biverda eji ha diverda mij ali kir bi navê min çi bû eji vê firsetê bikaribînî ber Osmaniya nû ava bikim yani daxwazê Amerika plan proje Amerika ve İsrail û Türkiye neyeke ji ber vê çareserkirina pirsgirêka Kurd li Bakur li Tirkiye girêdayê serkeftina siyaseta dewleta Tirk an jî siyaseta Erdoğan ya Sûriyeyê Suriye devleta Türk va 15 salı deveje 20 salı deveje tüccarı em naxwazin bina başure Kurdistan'ı li Rojava deskefte Kurda şebe statüki deskefte deste Kurda tamam siyaseta wan ev pevacuya hanena ku sala par başçari da despekirini ku PKK xafesa çek berda de ev tev hizmeta siyaseta devleta Türk ya Suriye bike ku Kürt tişki naxwaze çeki xwe dayne bêçek be û mina hemwelatê Sûriye tevle hikûmeta Şamê bibe daxwaze ev gava ev ser nekeve li başûrê Bakurê Kurdistanê an jî li Tirkiye tu gavek nayavetirê hefsî nayê berdanê yani siyaset wiha berdewam dike lê ka şert û mercên ji vira şûva çi did pêşeme em nizanin kes nabe bira Kurd ji daxwaz dev ji daxwazê xwe berde kes nabe bira Kurd dev ji çek û silahê xwe berde kes nabe bira Kurd dev ji mafê xwe berde ew em bivêjin kedo emega ku hûn ji bo durziya xerc dike hûn xerc bikin ku em bi daxwazê xwe bi hikûmeta Şamê daxwazê xwe bi hikûmeta Enqerê be diqebûlkirinê ji bo viya hew bide hûn kesê ku pêra li hev tê hûn her destê xwe bide destê dijminê wan ew jî we qebûl nake hûn jî wan qebûl nake ev şera dewam dike terwê heta ku here dîsa 10 salê din here wê hezara Kurd were kuştirê dîsa wê pêvajoya çareseriyekê nû dest pê bikin Kurda nekin bi qurbana fantaziyê xwe îdeolojîk taybetê Kurdê sosyalîst û komünîst em bi evê li Avrupa dijîn dixwaze pirsgirêka Kurd têke bi qurbana fantaziyê xwe îdeolojîk ji ber wî kîn û nefret û edaweta wana jî İslamê çuqa qetliyam li ser Müslümana çêbe Erebê Müslümanê Sünnî kesekî dengê xwe nake ama pozê durzîkî Alevîkî xwîn bibe li defa hevalê dixe û bi vir û dereva û bi xiberê nerast ka dixwaze em bivê raya giştî şaş û baş û agadar bike da ku tamamê Kurda ji İslamê dûr bikeve û ji Müslümanan nefret bike û derheqê Müslümana da em bê bi kîn û rik û edaweteka mezin em bivê Kurd bijî Kurd em Tirkara li hev bixin em Erebara li hev bixin em Farisa li hev bixin em dikarin li hev werin ama em bi İsraîla li hev bixin çawa vav 8 sala Kurd û Filistînî û İsraîl li hev natîne Kurd û İsraîlî jî li hev nayê lewra çavê İsraîl de axa Kurda de divê axa bav û kalê me ye ji ber wê em cîraniya Tirka û Farisa û Ereba qebûl dikin em tu carî cîraniya dewleteka mina İsraîliya barbara ku tu nesîbê xwe ji însaniyetê negirtî em wê qebûl nakin silav û rêj bi we